ibintu birakomeye. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho akoze ibara nyuma y'abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Borakota ry'abanyamerika riyoborwa n'umucancuro mukuru Eric Prince. Kuri ubu ngubu abababarizwa ku butaka bwa Kongo mu bice nka Uvira ndetse n'ahandi, dore ko ari nabo babinifashishwa mu bijyanye no gukoresha drone ndetse n'ibindi, ndetse hakanabarizwa abacancuro ariko batari benshi cyane baturutse mu gihugu cya Rumaniya. Amakuru agezweho n'amakuru yemeza neza ko itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro rya Wagner Group ribarizwa ku butaka bw'Uburusiya. Amakuru aravuga neza ko naryo ryamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru ikomeye igezweho nonaha iri kuvugwa, ngiye kukubwira, ndetse abababonye bavuga neza ko aba basirikare biganjemo ab'igihagararo kinini cyane bo mu iri tsinda rikomeye cyane ry'umugabo ukomeye cyane ndetse wanashinze iri tsinda ryifashishwaga n'igihugu cy'Uburusiya mu ntambara zitandukanye. Amakuru akavuga neza ko aba bacancuro bamaze kuba bagera ku butaka bwa Uvira. Iri tsinda rya Wagner Group ni itsinda rikomeye cyane ariko kandi ryohereje abasirikare batari benshi, bivugwa neza ko ari abaje gutoza ndetse no gutanga umusada mu bijyanye no gukoresha drone ndetse n'ibindi. Inkuru ziragaragaza neza ko iri tsinda rya Wagner Group rikimara kugera ku butaka bwa Uvira hahise haba ikimeze nk'umwijima ndetse hahita haba ikimeze nk'icuraburindi, kuko ibyahabaye n'agahoma munwa. Mama 23 ikimara kumenya ibingibi yahise ikora ibitendo karabutaka byakozwe n'abakomando bakomeye cyane bo mu itsinda ridasanzwe rya Mama 23 ritabara aho rukomeye. N'umutwe benshi cyane badakunda kumenya amakuru yawo wagerageje kuba wagaba ibitero kuri aba bacancuro ngo babe bafatiranwa bataratangira kwestara ibikoresho byabo nk'uko amakuru abivuga. Inkuru zivuga neza ko mu bacancuro baje ari 15 ngo baba specialiste mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse no gupanga urugamba no gutrackinga aho mwanza herereye. Batatu bahise bapfa, abandi 5 barakomereka. Bivuze neza ko ntabwo bashobora guhita bagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa neza ko na bimwe mu bikoresho bari bizaniye byamaze kwangizwa. Ibi bibaye bibi cyane. Ni inkuru nkuzaniye ariko ndi bugusesengurire ubundi kakubwira uko operation yose yagenze. Mama 23 yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cyayo ari kimwe mu bisirikare bikomeye cyane kurusha n'amareta agiye atandukanye. Kwisukira aba bacancuro ndetse ubutasi bwa Mama 23 bwari bwamaze gukurura amakuru neza ko banyuze ku butaka bw'u Burundi bakaza mu ibanga rikomeye cyane. Aba babarizwa mu itsinda rya Wagner Group ryashinzwe n'umugabo w'Umurusiya. Uyu nta wundi ni umucancuro umumercenaire ukomeye cyane Viktorovich Prigozhin. Uyu nguyu wanapfuye mu mwaka 2023 ahanuwe mu ndege ivuga neza ko yagambaniwe na Vladimir Vladimirovich Putin. Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo nubwo yapfuye umutwe we utigeze uhagarara gukora, kuko ari umutwe wigenga ndetse wari ufite abandi bayobozi. Nyuma y'uko uyu Prigozhin apfuye ndetse uyu mutwe wagomeje kugenda ugaragara mu bikorwa bitandukanye aho wagiye urwana intambara ya Ukraine n'Uburusiya. 15 muri bo boherejwe ndetse nk'abaspecialiste ndetse abishyuwe akayabo kuri ubutaka bwa Uvira. Ariko amakuru aremeza neza ko Mama 23 yesi ikora operation mu ibanga arikomeye cyane. Ibinyamakuru byinshi cyane ntabwo byanditse izi nkuru, kuko amakuru agaragaza neza ko iri tsinda rya Wagner Group ryari ritarigera rigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko aribwo bari bakigera bacyururukira mu bice bagombaga kuba bari gucumbikamo mbere y'uko berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagasobanurirwa ndetse bakerekwa map y'ahari kubera imirwano n'uburyo bagomba kubikoramo. Inkuru ziragaragaza byinshi cyane kuri ibi ngibi. Ushaka kumenya byinshi cyane kuri iri tsinda rya Wagner Group wajya ku rubuga rwa Google cyangwa se n'ahandi uraza kumenya byinshi cyane kuri iri tsinda ry'Abarusiya, ariko ntabwo ari ryo nkuzaniye kugusobanurira. Nagira ngo nkumvishe ko Mama 23 yaje gutanga isomo rikomeye cyane kuri aba bacancuro bo muri iri tsinda rikomeye cyane rya Wagner Group. Aba Wagners kuri ubu ngubu inkuru zivuga neza ko bamaze kugira ubwoba abasigaye nyuma yuko Mama 23 bakozemo akazi. Ibikoresho bari bafite bikangizwa. Bivugwa neza ko ari ibikoresho byari byifashishwa mu bijyanye n'ubutasi, gutrackinga, gukoresha ikirere. Ibi byose Mama 23 yakomeje kugenda ihangana nabyo, ari nabyo biri gutuma ikomeza kwa advancinga mu bice bitandukanye aho iri guhigika izi ngabo bahanganye. Nk'uko bigaragara igisirikare cya leta ya Kongo kidafite ibijyanye n'ikirere bisa nkaho aba ari ubusa, mu gihe Mama 23 yo iba ifite uburyo bwo kurwanira ku butaka butandukanye n'ubwizi ngabo, ari nayo mpamvu bikomeje kugenda ibahigika. Inkuru rero ziravuga neza ko aba bacancuro baguye muri iyi mirwano bisa nkaho
hatari n'imirwano ikomeye kuko bari bataritegura ngo bajye mu mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya M23 ryabagabye ibitero mu rwego rwo kuburizamo iyi mipangu yabo, kandi operasiyo yagenze neza ijana ku ijana. M23 yongera kwisubiza icyubahiro imbere y'abacancuro. Gusa nanone ni ikibazo benshi cyane bakomeje kwibaza, kuki abacancuro baza bakabona bagenzi babo barapfa umunsi ku munsi, bakabona bagenzi babo batashye ari utujoriti, bakabona abandi basabiwe inzira ibihugu ndetse bikabaha inzira ari uko M23 yababariye yanze kubaca imitwe, bikarangira hagarutse abandi. Ibi rero birasobanurwa hano bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bavuga neza ko aba bacancuro baza kuri ubutaka bababwiwe neza ko M23 ari igisirikare gisanzwe ndetse cyoroshye cyane, kuko ibihugu bitandukanye babizi ko muri Afurika bamwe bakirwanisha n'imiheto, ariko kandi bahagira bagasanga ibyo batekerezaga biratandukanye cyane. Hari ubutasi muri M23, hari igisirikare gifite discipline gishobora kwa advancinga ndetse kigategura na operasiyo karabutaka nk'izagiye zikorwa. Ibi rero abacancuro iyo bamaze kugera kuri ubutaka bwa Kongo bisa naho bibagora, kuko babimenya bamaze kuhagira kandi baramaze kuba bafata avance, bikaza kubagora cyane. Niyo mpamvu bijya bigaragara neza ko nta bacancuro bajya barangiza igihe basinyanye na Tshisekedi, birangira bikwiye muri iyi ntambara cyangwa se bakahasiga ubuzima hafi ya bose. Izi nkuru rero ni inkuru zigezweho, ariko kandi zikomeje kugaragaza neza ko n'umujyi wa Uvira M23 yakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko ishaka kuwinjira ndetse yanatangiye guca amarenga. Uduce dutandukanye dukikije uyu mujyi wa Uvira M23 yamaze kwerekana neza ko hashinze intwaro nko ku misozi ya Kabunambo, mu kibaya cya Ruzizi ndetse no wice nka Sange, Puezero n'ahandi nka za Kiriba. Ubu tuvugana M23 yamaje kwerekana neza ko ihari kandi ko idashobora gusubira inyuma. Ibyatumye ingabo z'abarundi zigira ubwoba ndetse amakuru akagaragaza neza ko zamaze kwikura mu mirwano nk'uko byagaragaye. Impfu za hato na hato z'ingabo z'abarundi nazo ntabwo ziboroheye, ibiri gutuma bacika intege, by'umwihariko abasenior officers ndetse n'abakamanda bayoboye urugamba bakomeje kugenda bagabwaho ibitero na M23, ndetse abandi bakagwa mu bitero bo ubwabo bari kwitegurira ngo bimure M23 mu bice kontrola, nyamara bikaza kurangira ari bo babiguyemo. Ni inkuru z'agahinda zikomeje kuvugwa ku mutekano ndetse na politiki ku butaka bwa Uvira. M23 ubu tuvugana yamaze gutangira gusheringa mu bice bivugwa neza ko ishaka gucamo byashyizwemo bariyeri na General Masunzu w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, wagerageje kubuza ubuhahirane bw'abaturage bari mu bice bikontororwa n'ingabo za leta ndetse n'ibice bikontororwa na M23, nyamara bikaba bisa nkaho byamuzambanye kuko izasarambwe zamaze kurusunika zenda kurutamo. Ni inkuru zikomeje kugenda zigaruka nanone ku gisoda cy'u Burundi gikomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, aho ibintu byacitse byayobye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birukanse maze baza gutererana izi ngabo za leta ya Kongo, bisa nkaho zari zihishe muri uyu mutaka w'abarundi, ndetse aba basirikare bakuru ntabwo bakizera ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo abarizo ziza kubakorera protokole ndetse zize kuba ziri kumwe nabo nk'ababacungira umutekano. Wari urugamba rukomeye cyane rwerekezaga Bijombo ndetse ruturuka Bijombo rugana mu gice cyerekeza muri Plene, nubwo bisa naho byari bigoye ariko batekerezaga neza ko bashobora kuza kubigeraho. Ni urugamba kandi rwari rurimo intwaro ziremereye cyane n'umubare munini cyane w'abasirikare. M23 yatewe ku buryo bukomeye cyane, irekurwaho amakompura. Ibi byaje gutuma M23 isubira inyuma ndetse itangira kwereka izi ngabo ko isa naho yatangiye gukora withdraw, maze zitangira kwa advancinga zigira imbere. M23 kumbi yari yamaze gutegura ikimeze nko kuza kugota izi ngabo zamaze kurenga umurongo ntarengwa, hari ibirometero ziba zamaze kugeramo ku buryo gusubira inyuma biza kubagora, maze M23 nayo ikaba yatanze sinyare ko baza gutanga ramforo. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko aba basirikare bakomeye bari barinzwe bagaragiwe n'ingabo z'abarundi, dore ko urugamba rwari rurimo uruvangitirane rw'ingabo abarundi wazarendo, ndetse bivugwa neza ko harimo n'ingabo nkeya zangora, ariko kandi ntibyabujije aba basirikare bakuru ndetse kuza gupfa. Ndetse nk'uko nyine ngenda mbikubwira, harimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo ni Lieutenant Colonel, ndetse hakaza kuza n'ufite ipeti rya kapiteni, ngira ngo baba bagaragara. Aba rero baje kuraswa, ibintu byaje kugaragara nkaho abarundi batereranye izi ngabo nyuma yuko amakompura ya M23 yari yatangiye kuvuga mu bice bitandukanye. Abarundi baje kwirukanka maze biza gutuma aba basirikare bashwiragira ndetse nabo bakwira mu masasu menshi cyane yavuzaga
ubuhuha ubwo guhindukiza imodoka bari barimo byabagoye, biza kurangira bayivuyemo batangira kwirukanka n'amaguru mu kivunge cy'abasirikare. M23 yo yavunderezaga nta mpuhwe yari ifite. Aha rero niho bano babashije kuba bagwa nk'uko M23 yagiye ibigaragaza, ariko kandi nta tangazo rero officiel rigeze rishyirwa hanze ngo bigambe uru rupfu rw'abasirikare. Bisa nkaho aho bigeze aha ibintu biri gukorwa bucece ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero arakomeza kugenda agaragaza neza ko mu kwirukanka amasigamana amaguru bayabangiye ingata, bamwe mu bayobozi ba M23 bari bayoboye urugamba nyine muri ibi bice batangiye gusheringa bamaze kumenya neza ko harimo aba basirikare basa naho ari bakuru, kuko bari bamaze kubona protokole bakorewe, maze biza kurangira mu bice bari barimo ariho harashwe urufaya rw'amasasu, nuko nyine birangira bitabye Imana. Uribaza ngo bihise bigenda gute? Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyacitse umugongo. Noneho ni nka kwa kundi ushobora gusanga umugongo iyo warwaye cyangwa se wavunitse, ibice byose biba bisa naho bitari bizima. Kwicara ntibikunda, kuryama ntibikunda, guhagarara ntibikunda, ikintu cyose kiba kigoranye. Ni nako bimeze ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka kanya. M23 isa naho ibacira utirigongo neza nk'uko biri kugenda abigaragara. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo bari kugaragara mu bice byegereye imipaka ya Uvira ndetse mu mujyi mu nkengero. Aha hose hari amabariyeri ya Wazalendo ndetse n'abandi basa n'abagize ubwoba, ababahaga amakomande ndetse n'ibyo baza kugenderaho bamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko urwego rwo kububaha bitewe n'uyu musirikare mukuru urimo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ubwo yari arifite kuko yamaze kwitaba Imana. Imirambo yabo ishobora kujyanwa i Kinshasa ndetse ngo igashyingurwa mu irimbi rya gisirikare mu cyubahiro, ariko benshi bakavuga neza ko aba basirikare bapfuye mu buryo M23 isa naho yari yateguye, nyamara mu gihe ari igitero cyabaye gitunguranye. Benshi bakagaragaza ubuhanga ndetse M23 yikoresheje kugira ngo ihagarike iki gitero. Cyasaga n'ari igitero gikoranye imbaraga cyashoboraga gufata M23 kikayisubiza inyuma ndetse kikatuma yongera komongana muri iyi misozi kuko bari babipanze. Ibi rero ntabwo byabakundiye. Intare za Sarambwe zatangiye kubasheringaho ndetse zitangira kubarasaho urufaya. Nanone kandi hagaragaye ibimenyetso bigera kuri 3 bigaragaza neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu ziri gukora ibyaha bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, gufata ku ngufu, ibindi byaha birimo ubusahuzi. Benshi bakabihuza n'inzara. Aba basirikare b'u Burundi bamaze iminsi bataka ndetse bavuga neza ko batitabwaho, nta byangombwa bibatunga babona. Niyo mpamvu nabo bayobotse umuco w'abawazarendo wo gusahura ndetse no gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Ibirego bikomeje kugenda bicicikana, nyamara izi ngabo z'u Burundi zishobora kuzashyirirwaho ibihano bikomeye cyane bitewe n'ibyaha by'intambara ndetse n'ihohotera rikomeye cyane naryo ryatangiye kugaragara. Abasirikare batangiye kwinjira muri iyi mico mibi y'abawazarendo nk'uko amakuru abigaragaza. Ahatangiye kugenda hatangwa ibirego bikomakomeye bishobora kuza gutuma sanctions cyangwa se ibihano bikomeye cyane biza kujya kuri izi ngabo. Nyamara benshi baravuga bati ese ko ingabo za leta ya Kongo zo zitigeze zihanwa mu buryo bwari bwo bwose, kandi ibirego M23 yaragiye yerekana ndetse igatanga n'amatangazo y'ibyabaye. Ibi rero bisobanurwa gutya: ingabo z'abarundi ntabwo ziri ku butaka bwazo, kandi nta butumwa buzwi bw'umuryango runaka w'ingabo cyangwa se w'ibihugu ubwajemo, ahubwo zaje mu buryo busa naho butemewe n'amategeko. Aha rero Burundi bushobora kuza gushyirwaho ibyaha bikomeye cyane byo gutera ndetse no kuza guhungabanya umutekano wo kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe M23 ikomeza kwerekana neza ko nyine abarundi ari cyo kibazo kuri ubutaka. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane akawa mugani. Ariko kandi ndakubwira neza ko ubu tuvugana hakomeje nyine kugenda hagaragara abaturage benshi cyane ba Minembwe basa naho batangiye kugaruka mu byabo nyuma y'ibitero bya bimaze iminsi bihagabwa, maze MLDP kwirwaneho nyine izi ngabo z'abanyamurenge MLDP niyo kwirwaneho bagakomeza kugenda bagerageza kuba bahagarika ibi bitero bafatikanyije na M23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko ibashyigikiye ndetse bakorana umunsi ku munsi, dore ko intego zabo ibyo barwanira ari bimwe.
Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko Perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawuzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana aba hafi b'uyu mugabo. Biravugwa neza ko no mu rugo we ntawe uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri Leta Majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze, kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore we ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyaratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe nuko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi. Urupfu rwa Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi, bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yabaherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe
abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4 koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko, gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza wari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri karitsiye ariyo yose, by'umwihariko karitsiye zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi uba usanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? Mama 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi
Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza aya magambo yo kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Ubuganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha ku bwirinzi bw'ikirere, cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uwafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane, nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba mu gihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafitemo inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye, by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nkaho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko uyu mutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi babangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aragaragaza neza ko General Masunzu ni umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane kugeza ubwo ari we wafashe iya mbere mu kugambanira uwo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, intwari y'abanyamurenge General Ruhunda Michel Makanika wishwe na drone ariko ku kagambane k'uyu mugabo. General Masunzu niwe kandi wamuhamagaraga kuri telefone amubwira neza ko nawaje kujoininga icyama cya Rwirwano, nyamara biza kurangira ariko umugambanira icyatumye uyu mugabo ava mu
mu ndake maze drone igahita imurasa. Ubwo nuko byagenze, ndetse ndakubwira neza ko General Masunzu kandi yagiye avuga amagambo akomeye cyane agaragaza neza ko abanyamurenge atari abakongomani ndetse bakwiye kwirukanwa. Uyu kandi yagiye akora ibikorwa bitandukanye, operasiyo yagiye ayobora akigera mu mujyi wa Uvira ni wahise ushyiraho amabariyeri akomeye cyane, aho gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira ukwerekeza mu bice 23 ikontorora bitari byemewe, ndetse naho kuva mu bice 23 ikontorora winjira mu mujyi wa Uvira bitari byemewe. Ibyatumye inzara itangira kuvuza ubuhuha mu bice abanyamurenge barimo ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ubu rero tuvugana ikibazo cyamaze gukemuka, benshi bamaze kwemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yageze mu maboko ya FT23 muri operasiyo ikomeye cyane y'abakomando. Ese ibi bigenze bite? Kwagiye havugwa operasiyo zikomeye cyane 23 yakoze ku ngabo za leta ya Kongo, by'umwihariko mu nkundura yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Bivugwa neza ko abayoboraga FDLR bamwe bagiye bakorwa operasiyo bitewe n'ibitero bagiye bategura, ndetse n'abandi bakomakomeye barimo n'abaguverineri ndetse n'abajenerali n'abandi nk'abacira umwami bagiye bakorwa mu operasiyo arahabutaka. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FT23 cyasubiye mu tuntu twacyo. Izo operasiyo bivugwa neza ko zitegurwa igihe kandi zikaza gukorwa mu bwitonzi bukomeye cyane, ahari itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare ba 23 abarizwa mu itsinda ry'abakomando badasanzwe nibo bategura ndetse bakanakora izi operasiyo ku itegeko rya General Sultan Makenga. Aho uru rugamba rugeze noneho bisa nkaho 23 ikwiye guhabwa indabo zayo. Ni gute ushobora gusanga operasiyo nk'iyi ngiyi igenze neza maze uyu mugabo akaza gufatwa ari muzima nk'uko amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga? Uribaza ngo uyu yafatiwe he? Amakuru asobanura neza ko uyu mugabo yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo nk'uko bitangazwa, ndetse bikanasobanura neza ko yasanzwe yamaze no gusinda nk'uko bitangazwa n'abari hafi ahangaha, aho mvikanya amasasa atari menshi cyane, aho aba bakomando ba 23 babanje guhangana igihe gitoya nk'iminota 10 n'abari barinze uru rugo. Uyu mugabo kandi bikavugwa neza ko yaje gusanganywa ndetse n'abagore babiri nk'uko bigenda bivugwa. Uyu kandi General Masunzu bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagerageza gutanga amabwiriza akomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze kugera mu ntare za Sarambwe kandi akahagera atabyifuza kuko yamaze kugenda akorwaho operasiyo. Bivugwa neza ko uyu yari afite umugore ndetse akaba yari afite abana ariko batari bari muri ibi bice. Umugore yasanganywe bivugwa neza ko atarasanzwe ari umugore we basezeranye, ariko ibi sibyo nje kukubwira ibijyanye na operasiyo. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Ndakubwira neza ko operasiyo yagenze neza maze intare za Sarambwe zimufata Maduru, ndetse nk'uko Maduru yafashwe na Trump ni nka ko FT23 yafashe uyu mugambanyi wari warazengereje ubwoko bw'abanyamurenge. Uyu yagiye hagarara ahari gutemerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse yagiye hagarara aho abanyamurenge bari gutwikwa. Uyu kandi yagiye atuma gutwikira abanyamurenge ndetse no kubamenesha. Ibi kandi bikaba bisa nkaho bishobora kuba bibaye igisubizo gikomeye cyane, akawamugani ngo ihora ihoze. N'amakuru agezweho rero muri operasiyo ngiye kukubwira uko iyo operasiyo yagenze, ariko no operasiyo tutarabonaho amakuru ahagije, gusa n'amakuru agezweho yemeza neza ko uyu mugabo yaba atakiri mu maboko ye. No operasiyo yakozwe n'abakomando ba 23. Operasiyo yari igoye ku buryo bivugwa neza ko yagiyemwe abakomando batari munsi ya 16. Ubundi ibi ntabwo bisanzwe, abakomando bangana gutya muri operasiyo ntabwo bibaho, ndetse bari kumwe n'abandi basirikare bari kugenda bagerageza kuba nka backup mu gihe haba hagize ababitambika. Ibi kandi byagezweho 100%. Uyu mugabo asangwa iwe mu rugo, aho bivugwa neza ko yari yamaze no gusoma agacupa. Nanone ntabwo ari we kuko n'inzu abacumbikiwemo, ndetse aho agenda atangira amabwiriza ndetse anakorera inama na bamwe mu basirikare bari munsi ye baba bagomba kujya ku birongo imbere ku rugamba. Ngira ngo uyu nguyu ntabwo bagomba kugerayo, ndetse kireka iyo bibaye ngombwa akajya gutanga amabwiriza, ariko nanone agerayo akanya gato. Uyu rero General Masunzu amakuru akavuga neza ko amaraso y'abanyamurenge yamennye nawe ashobora kumeneka mu gihe FT23 yaba yamaze kumushyikira mu biganza byayo koko, ariko kandi bikavugwa neza ko iyo operasiyo yamenetsemo amaraso. Turamenya bapfuye ku ruhande rwa FT23 muri aba bakomando, ariko kandi nanone bivugwa neza ko abarindaga uyu mugabo bose bo bamaze kuba bicwa ndetse bamaze kuraswa mbere y'uko uyu mugabo afatwa. Ni inkuru zigezweho kandi ni inkuru dukomeza gukurikirana tugasobanukirwa ibijyanye n'iyi operasiyo, ndetse niba koko uyu mugabo yaba afitwe na FT23. Benshi bakavuga neza ko cyaba ari igitego cy'umutwe izi ntare za Sarambwe zongeye gutsinda. N'amakuru agaragaza neza ko 23 yakomeje kuguma mu ngamba nta gucika intege, mu gihe benshi bagaragaza neza ko gukurwa muri uyu mujyi wa Uvira
bishobora kuzayigiraho ingaruka zikomeye cyane. Intare za Sarambwe zakomeje kuguma mu birindiro byazo, ni naho zikomeze kuva zijya gukora izi operasiyo karabutaka. Operasiyo M23 yakoze ku bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo ni nyinshi cyane, ngira ngo urabizi. Za Sake habereye operation atandukanye, ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma M23 kugira ngo ifate umujyi, nuko bamwe mu bayobozi b'igisirikare bari bagiye bafatwa muri operasiyo nk'izi ngizi. Ubu rero bisa nkaho uyu mugabo General Masunzu nawe yamaze kugenda ahigishwa uruhindu, maze biza kurangira afashwe. Ni mu gihe yagiye agaragara no mu migambi yo guhitana Sematama General watwirwaneho, nawe wagomeje kugenda ahagarara mu mwanya wa Michel Makanika. Ibintu rero benshi bavuga neza ko iyi nkuru turaza kuyisubiramo, ariko reka tujye mu zindi nkuru. Iyi turaza kwigaruka twamaze kumenya aho aherereye kugeza ubu, aho intare za Sarambwe zamujyanye, ndetse tukubwira buri kimwe cyose ku bijyanye n'iri fatwa rya General Masunzu wazengereje igisirikare cya M23 ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Igisirikare cya M23 cyamaze gutwika Sukhoi 25, bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice bikontororwa na M23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya M23 muri operasiyo ikomeye cyane, bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe, igatangira kurekura amakompora igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwajye mwibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompora bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya M23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera, ndetse igasiga ihagize amatungo. Nyamara M23 ibi ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya M23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25, kandi byagezweho. Amakompora 6 yose yarashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya M23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza, ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya M23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. M23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. M23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo, igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi. M23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba, kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira muri kuguhungabana kw'abasirikare ba M23, kuko iki kidege kiba kirimbura cyane, kirekura amakompora ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompora neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika, kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare
abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za 23 hariya muri Purene. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse, igisirikare cya 23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere 23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe Dr Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba 23 avuga neza ko 23 igaba ibitero bimwe na bimwe icyo gihe yari yabikoze. Nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda umuyobozi muri 23 wavuze neza ko 23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero 23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije SKOE 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero 23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari SKOE 3 ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma ubwo hari hasigaye ebyiri, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na 23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha, izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya SKOE 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera kurura neza neza no munsi yibuye, kiba kikureba neza neza, kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero 23 yabigezeho, abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi 23 amadu baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari 23 ikoze. Ibi rero byahaye 23 avantage ikomeye cyane, benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo 23 iri hafi aho, ni operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo 23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko 23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza 23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC noneho cyasabye abacancuro nabo kwifatikanya n'abandi bakaza kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe aba bacancuro ntabwo bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bifashishwaga mu bijyanye na tekinike ndetse na tekinoloji, harimo gukoresha izi drone, kuba bamenya setting ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakagenda banatrackinga aho umwanzi yabaherereye bakoresheje ama devices bagiye bafite atandukanye. Kuri ubu ibi byose bisa nkaho nta musaruro ukomeye byagiye bitanga kuko ibi bitero hari aho byagiye byangiza ndetse bigahitana abaturage mu Minembwe n'ahandi. Byagiye ndetse binagabwa kuri AFC 23 ikagerageza kwirinda kubikora kenshi, 23 ihangana nabyo byaje gutuma ubushobozi bw'iki gisirikare cya leta ya Kongo busa naho bwamaze kuba nkene. Abacancuro se baraza kumenya kurwanira muri iyi misozi koko biba bisa naho bigoye? Ese baraza kumenya guhanganira muri iyi misozi ko byagiye bigaragara neza ko uretse n'abacancuro n'ingabo za Angola zaje zishaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zagiye zipfa nka bwa bushwiriri? Ibi rero bikaza kugenda bivugwa neza ko none igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kirangiye. Ibi kandi birashimangirwa nuko aba basirikare yaba bangora bagiye baza, abasirikare bose uretse abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zisanzwe ziri kuri ubutaka. Abarundi kandi nabo bafashwa nuko kirima nimwe bahana imbibi ndetse biba bisa nkaho bari ku butaka bwabo. Imyitozo bagiye bayikorera mu bice bisa n'ibyo bari kurwaniramo, nta tandukaniro riba ririmo bitandukanye n'aba babaza by'umwihariko abazungu bo byagiye bagora cyane. Mbese ni ibintu bikomeye cyane. Imisozi
imisozi n'amashyamba, ibibaya, imigezi n'ibintu bisa nkaho bigoye uwo ari we wese ushobora kuza muri izi kondisiyo atabimenyereye, n'ibyo bisangamo bikarangira umusaruro wabo ubaye nkene muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko noneho bafashe umwanzuro wo kwiyambika ibiri nk'amashara. Benshi bakavuga neza ko abacancura impamvu bamaze kwambara ibi ngibi ari uko baba bagaragara cyane, ndetse bakaba baramaze kumenya amakuru neza ko mama 23 ibiri kubahigisha uruhindu ku mirongo y'imbere ku rugamba aribo ibishaka cyane ku rwego iba isa naho ari bishaka kumvisha cyane, kuko iyo bamaze kuba nkaho bacika intege n'izindi ngabo zicika intege, akenshi mama 23 yabikoraga mu rwego rwo gukomeza kugenda iburizamo ibi bitero bikomeye cyane biba bigenda bigabwa ku birindiro byayo binyuze mu kirere. None isa nkaho yamaze kugera ku ntego. Ubu ngubu ni kuvute neza ibintu bigenda birushaho kuba dande ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko uko bimeze muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira mu nkengero zaho, ibice bitandukanye bya Mikenke Puezero, Minembweho, ubu tuvugana nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FARDC n'umurundi uhabarizwa. Intare za Sarambwe n'Amaduba arahigaruriye ibice bitandukanye bya Prene ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha hose bisa nkaho igisirikare cya mama 23 kuba cyahakontorora biri kucyorohera bitewe nuko ingabo z'u Burundi zacitse intege muri iyi minsi. Benshi bavuga neza ko zikeneye motivasiyo ikomeye cyane, ziragaragara ariko zisa naho zamaze kunanirwa, ndetse bikagaragazwa neza ko n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho byamaze gucika intege. Ibi byose kandi biragenda bigarukwaho, benshi bakavuga neza ko mama 23 yo yakomeje kugenda igira consistency guhozaho, ndetse ikaza gukomeza kugenda igora igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo kije kunanirwa. Amakuru akavuga neza ko FC mama 23 nubwo itarinjira uyu mujyi wa Uvira, bigaragara neza ko izi ntare za Sarambwe ziri tayari, ndetse isa n'isaha ashobora kuza kugaragara ikintu gisa naho kidasanzwe. Ariko kandi nyuma y'uko itegeko ritaratangwa, benshi bavuga neza ko inzira zose zamaze gucibwa, izi ngabo za leta ya Kongo ziba zihangana no gusubiza mama 23 inyuma, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibikoresho ni byinshi cyane izi ngabo zifite mu mujyi wa Uvira, ndetse zifite na tekinoloji uretse ko yamaze kugenda yangizwa. Benshi bakomeza kugenda bibaza uko bigenda kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitsindwa mu bice bitandukanye. Benshi ariko bamaze kumenya impamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi FDNB batagira consistency cyangwa se batagira icyo twakita nko gufokasinga ngo bahozeho, kubera ko mama 23 yaje kuba yamenya umuvuno mushya. Benshi bagiye kumenya ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baratatanye. Mama 23 yagiye yifashisha operasiyo zitandukanye, igashaka ukuntu ihitana bakuru muri ibi bisoda byombi yaba FARDC ndetse na FDNB, ikabagaho ibitero. Iyo abakamandazi bamaze gupfa, abasigaye bagira inequilibre ku buryo baba badashobora guhangana nk'uko byari bisanzwe, bacika intege. Babumva niba kamanda yapfuye n'uburyo abarinzwe, babumva nabo nta garanti bafite, kandi bo bari kugaragara ku mirongo y'imbere mu rugamba, amasasa avuza ubuhuha. Ibi byagiye bigora rero izi ngabo za leta ya Kongo, kugeza ubwo benshi bagiye bavuga neza ko izi ngabo mu rwego rw'uko mama 23 yagiye yica bari bahedinze, ndetse ku mirongo y'urugamba ibintu bigakomeza. Hagiye hagaragara icyuho gikomeye cyane mu miyoborere, kuko hazaga abayobozi bashya bataramenyera ikibuga, mu gihe batangiye kumenyera nabo bakagabwaho ibitero, ndetse operasiyo zitandukanye twagiye tuzibabwira. Ibi rero byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege umunsi ku munsi. Kandi ntabwo byagiye biba ku ngabo za leta ya Kongo FARDC gusa, byagiye binagaragara no ku basirikare batandukanye b'u Burundi, ahagiye hagwa abasirikare benshi cyane baturutse ku butaka bw'u Burundi, kandi basaga naho aribo bayoboye bagenzi babo. Bemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirwa umugambi na mama 23, ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane. Yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri leta ya Kinshasa, ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru, harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku
ku munsi na Tshisekedi, harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23 ngo hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi ari Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be, kuko benshi bagiye babimushinja akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara, nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo hagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya, kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ibiturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru Kinshasa, bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba, bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro Son Excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23. Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, gakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose Kinshasa ndetse n'Ibujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko perezida w'igihugu agira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo, kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu za M23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina rya M23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora muri ibi bice.